Nova епизода на Politikanti.mk, со мене Сашо Ордановски и со мене Борен Јовановски. Борен, денеска имаме посебен гостин. Да, стварно е задоволство да се има ваков гостин. Еве, јас имам и блага трема пред да почне разговорот, бидејќи гостин кој е контроверзен човек, така се препознава во јавноста пошироко на Балканот, но без друго никој не ја спори неговиот интелектуален бекграунд, неговата политичка храброст да истапува со ставови кои за балкански услови се прилично авангардни. Значи се работи за господин Ненад Чанак, кој што е долгогодишен политичар во соседна Србија, особено во Војводина. Господин Чанак, добар ден, добредошли во Politikanti.mk. Добар дан, болje vas našao. Ненад Чанак има, навистина, како што вели колегата Борен Јовановски, има една богата, долга кариера од своји 30-40 години, економист по професија, но исто така и професионален музичар, бидејќи свирите дувачки инструменти. Имате дури, ми се чини, едно завидна кариера кафанска, мислам, во смисла на свирење по кафански оркестри, ако не се лажам. Јас сам свашта радио у животу. Измеđu ostalog, pošto sam diplomirao ekonomiju, sam se zaposlio prvo u spoljnoj trgovini, pa sam radio to, pa sam onda shvatio da se mnogo brže može raditi ako se uvede automatizacija, ako se računari više budu primenjivali, pa sam onda 1987. godine zajedno sa saradnicima napravio najveću mrežu mikroračunarskih sistema u SFRJ. Imali smo tada 33 računara u mreži u spoljnoj trgovini. Тоа го специализиравте во Словенија, ако не се лажам, не? U Sloveniji sam bio na brdu kod Kranja, sam specijalizovao globalni marketing. Aha. To je nešto opet drugo. Ja sam diplomirao flautu i klavir mi je bio drugi instrument. I onda sam se kao student izdržavao svirajući, i to svirajući ne samo ovu pop muziku i to, nego i narodnu muziku, pa sam i tamburicu svirao primije, tako. Baš kao što treba vojvođanski, onako. Gospodin Čanak, i ja sam vojvođanec po majka, porasна во село Гргуревци, во близина на Руна, може го познавате. Па како е Војводина, како е Србија? Јас слушав недавно на гостувањето кај колега, или како да го наречам, Марич, на прашање како е во Србија, вие многу така експлицитно му одговорите дека што не е на слобода, све е јасно како е во Србија. Па како е во Србија стварно? Pa zavisi šta me pitate. U nekim delovima nije dobro, a u nekima je još gore. Tako da je to otprilike situacija sada. Zato što kada smo organizovali bili krajem 90-ih demokratsku opoziciju Srbije sa namerom da sklonimo diktaturu Slobodana Miloševića, to je imalo zaista mnogo rada i to je na tome i mnogo grešaka, ali je na kraju se sve to ispoliralo i uspeli smo da uklonimo Miloševića sa vlasti, da pokušamo da demokratizujemo Srbiju i tako dalje, tako dalje. Međutim, to nije dugo trajalo. I ubistvom Zorana Đinđića i raspadom demokratske opozicije Srbije i svim tim, a naročito odsustvom lustracije. Jer suština priče je bila u tome da sam ja odmah već 6. oktobra predlagao da se Socijalistička partija Srbije, Jugoslovenska levica, ne znam, Srpska radikalna stranka Vojislava Šešelja i to, da sve to zabrani, da se njihova rukovodstva lustriraju, znači da im se zabrani bavljenje politikom ili na određeni rok ili doživotno,
da se sve to raspusti i da se ide ka jednom drugom novom setu vrednosti. Međutim, nisam naišao na podršku dovoljno da se to sprovede i upravo to oplevanje da se suprotstavi nacionalističkim i šovinističkim narativima koji su bili dominantni u to vreme u Srbiji, nažalost su ostali to do dana današnjeg i to sve gore i gore, smo došli do toga da jednostavno Zoran Đinđić to plati životom, a Srbija da to plati budućnošću. I evo, sada smo došli u poziciju da posle 20 i kusur godina od tada ponovo imate sve to samo u još gorem, suštinski gorem obliku, jer sada imate situaciju da 13-godišnjak dođe sa pištoljem i ubije 9 svojih drugova u razredu i ubije čuvara škole. Da imate situaciju da mladić od 21 godina uzme automatsku pušku i ide od sela do sela u okolini Mladenovca i ubija ljude. Imate situaciju da bukvalno ne prođe dan bez nekakve užasavajuće vesti toga tipa. Jednostavno, iznutra je to trovanje više decenijsko sada počelo da se bukvalno metastazira u svim delovima društva i Srbija se nalazi u jednom užasnom trenutku. S jedne strane imate planetu koja nikad nije bila u istoriji manja, jer brzina komunikacija i uzajamna međuzavisnost je nikada veća. S druge strane imate ovaj užasni rat u Ukrajini koji se mogao znati da će se tako razvijati još pre 9 godina, 2014. kada je Putin upao na Krim i anektirao ga. I imate sve to kao jednu najavu prema kojoj su se svi pravili slepi i gluvi na isti način kao što su pravili slepi i gluvi 30. godina 20. veka kada je Hitler okupirao delove Čehoslovačke, Poljske i tako dalje. To su jednostavno stvari koje su nedopustive. I upravo zato sada Srbija se nalazi u poziciji da je juče bukvalno bila, crkvena procesija po Beogradu gde su nošene mošti vladike Nikolaja Velimirovića koji je ideolog fašizma i, neću pogrešiti ako to kažem, nacizma u Srbiji. Vi imate situaciju u kojoj crkva počinje besomučno da se petlja u sve segmente civilnog života u zemlji koja bi trebala da formalno pravno bude sekularna država. Vi imate vojsku koja saslužuje u crkvenim procesijama jedne verske zajednice, iako po članu 11 Ustava Srbije je Srbija sekularna država u kojoj je crkva odvojena od države i nijedna se religija ne može nametnuti kao obavezna ili državna. A u stvari, u praksi dobijate potpuno drugu situaciju. Gospodine Čanak, otvorite 3-4 važne teme za koje sekako sakаме да поразговараме. Од 90-та година сте во политиката и основавте Социјалдемократската партија и е веќе 30 и кусур години и практично ова што сега го говорите, вие го повторувате наназад 3-4 децении. Каква е смислата во денешно време да се занимавате со социјалдемократија кога и сами одвелите дека овие националистички па и ова што говорите нацистички тенденции и така натаму не само во Србија, туку веројатно во целиот свет, вклучувајќи го и Западот, преовладуваат на различни начини. Има ли смисла вашето занимавање со социјалдемократија? Постигнавте ли тоа што го намеравате? Социјалдемократија као таква е морала да еволуира od socijaldemokratije 19. veka do onoga što bi socijaldemokratija u 21. veku predstavljala. Ali osnovni principi su isti. Ono što je suština, to je da misli globalno, deluje lokalno. Drugim rečima, svako od nas mora dati svoj doprinos
na lokalnom nivou globalnom boljem svetu. To je prva stvar. Druga stvar, socijaldemokratija insistira na građanskom društvu, na individu i na pojedincu kao osnovi čitavog sistema, a ne neki kolektivitet. Da, ali jeste li demotiviran, pošto svi te tendencije odatu obratna nasuk od ovo što vi govorite? Ja to znam da su tendencije obratne, ali nemojte zaboraviti bitnu stvar, da najveća radost za naše neprijatelje da mi odustanemo. Gospodin Čanak, da li ima nadež, gledam сега, това što вие ги нарекувате прелетачи, па вчера излезе во медиумите едно од најблиските соработници на Вучич, на кога, ако добро разбрав, и семејна негова пријателка, која многу експлицитно го разобличи вака во неколку реченици та анатомија на тој авторитарен систем кој го воспостави Вучич. Дали е тоа некоја најава на можеби почеток на крај на таа една авторитарна структура во Србија? Не верувам да се може тек тако лако završiti sa autoritarnim načinom vođenja Srbije, jer u stvari Srbija nikad nije imala drugi. Nikad nije uspela da dođe do nekog načina koji bi bio u skladu sa idealima zapadne demokratije. Znači, institucije iznad pojedinca, sistem iznad interesnih grupa i tako dalje. To je borba koja je neprestana, to ona se ne može dobiti, ona se mora stalno voditi. I tu jeste poenta. Posao svih demokratski orijentisanih ljudi na prostorima Balkana je posao koji je kao posao domaćice. On se vidi samo kad nije urađen. Kad je urađen, sve izgleda normalno. A kada nije urađen, onda se svi čude pa šta se desilo, pa otkud sad sve ovo. To što je na svetu ste došli u poziciju da ovi desničari i fašisti počnu da izgledaju dominantni. Ne, oni su samo glasni. Oni su samo glasni. A to što većina koja ćuti to toleriše, to je problem. Da li današnji miting во Србија всушност нема да потврди дека може би се тие веćина, може би се тие мнозинството во Србија? Митингот на Александар Вучич, наравно. Taj miting je, po mom ličnom mišljenju, posljedica jednog tipa inercije. Aleksandar Vučić ima ogromnu podršku i on i dalje ima jedno veoma respektabilnu podršku u Srbiji, to niko ne može da mi podaštava. Ali je meni potpuno nejasno, iskreno govoreći, zašto on uopšte ovo radi. Šta treba da se pokaže time što će skupiti, ne znam, 150, 170, 200 hiljada ljudi? Šta uopšte tu treba da se pokaže? Kome se pokazuje? Da li je to sada, pazite, on je čovjek koji je na vlasti, on je čovjek na vlasti, a vlast ne pravi demonstracije, što bi rekao Milo Đukanović. Nema šta vlast da pravi demonstracije, vlast vlada. Ние поминавме, ми се да не режим на господинот Груевски овдека, каде што митинзите и демонстрациите беа именно начинот на кој што се владееше. И контрапротести, и контрадемонстрации и така. И уредување на вестници од премиерскиот кабинет, наслови, распоред на вести во телевизии. Pa dobro, to naravno da su mediji izmanipulisani. Naravno da vi imate ove propagatore ovoga režima. Naravno, to svugde postoji, to uopšte nije sporno. Problem je tu drugi. A to je što opozicija u Srbiji, za razliku od opozicije krajem 90-ih, opozicije Miloševiću, ovoga trenutka ne pokazuje nigde ni jedan značajni trag civilizacijskih pomaka i odmaka od postojećih rešenja. Znate, pitanje uvođenja sankcija
Rusiji zbog agresije na Ukrajinu, to više nije pitanje, ne znam, političkog stava ovoga ili onoga. To je pitanje elementarnog dobrog kućnog vaspitanja. Zato što divljaštvo koje se sprovodi od strane Ruske federacije u Ukrajini je nepojavno. Ja sam juna prošle godine seo kola i otišao u Kijev i u Harkiv da vidim svojim očima šta se događa. I video sam svojim očima zločine koje su tamo ruske snage napravile. To je nedopustivo. A vi se stavljate iz ne znam kojih razloga na stranu apsolutno Trećeg rajha 21. veka. Vladimir Vladimirovič Putin je Adolf Hitler 21. veka. I ko to ne razume, taj ništa ne razume. Gospodin Čanak, kakvi se vašite predviduvanja, dneska Vučić će napravi toj miting, očigledno nekak je sobere 150, 200 i jadni druge koji će dođat od cela Srbija, ki imaju od Makedonija, se organizirati autobusi, a Srpskata partija tuka to go pravi. Utre verovatno će se održati i drugime protesti na opozicijata. Kako razvoj nastavite predviduvate vo Srbija su neki od strana gledamo, ova je sepak jedna eskalacija. Ide li to prema konfrontacija ili ima točka na koja može da se najde nekakav kompromis u Srbiji? Pa nema tu konfrontacije, a nema ni kompromisa, zato što jednostavno ne postoji ideološka suprotstavljenost. Nemojte to zaboraviti. Ljudi koji su izašli protiv navodno Vučića i tako dalje, su u stvari izašli zato što su užasnuti stanjem u kome se država nalazi, ali bez ikakve jasne slike šta da se uradi. Izašli su da tuguju za pobijenom decom, da pokažu u grupi svoj strah pred time dokle je Srbija došla. Nemojte zaboraviti, najstrašnija stvar koja može da se desi čoveku je smrt deteta. A s druge strane, najstrašnija stvar kod smrti kao takve je besmislena smrt. Smrt koja je potpuno bez ikakvog smisla i bez ičega što može da posluži kao ikakva uteha. Ako me razumete tačno što hoću da kažem. Naravno. I upravo je to ono što je izvelo ljude na ulicu. Sad, to što ove bezube takozvane opozicione partije pokušavaju da to pretvore u nekakav politički skup, pa to je upravo greška u koju ih sam Vučić vodi. Zato što onog momenta kada vi građanski protest pretvorite u politički, tog momenta je on u prednosti, jer se onda suprotstavljaju političke ideje. Ovde nema veze sa politikom. U osnovi je bukvalno civilizacijsko pitanje u kakvom društvu hoćemo da živimo. Dobro. A to nema veze. Така е. Од друга страна, без сериозна опозиција на Вучиć се продолжи да владее уште многу години. Гледам дека Западот е сконцентриран на него за да се евентуално нешто реши околу косовското прашање. Тој тоа користи на феноменален начин, бидејќи ништо не испорачува, а цело време добива поддршка и така натаму. Што е по ваше мислење на среден рок, не мислам идната недела, или на среден рок, каде оди Србија? Бидејќи гледате, Србија е централната земја на Балканот. Ненапредувањето политичко на Србија за економијата, вие секако сте по-компетентен да говорите, не чини сите, тоа просто има цена балканска за тоа стоење во место, за тоа лепо место. Која е вашата проценка на среден рок? Каде оди Србија? И дали Вучиć има намера стварно не да го реши тоа прашање на Косово или Михилова, од сите негови изјави, маневри, тој приде да начистава како конфузија во која не се разбира каде, која му е дирекцијата. А тој добро плива во таа конфузија. Pitanje isporučivanja pravno obavezujućeg sporazuma sa Kosovom je ključno pitanje za Amerikance. I to je potpuno jasno. Pošto nisu pokazani rezultati do sada, ja se ne bih iznenadio da dođe do promjena u ekipi koja to vodi u State Departmentu i to bi moglo da se desi relativno ubrzo. S druge strane, Evropska unija i Evropa u celini jednostavno su počeli da shvataju da odnos prema Rusiji koji
napada na Gruziju, sjetite se, konflikata sa susedima koje je Rusija imala, to je nedopustivo. Na Krim je odreagovano toliko, aneksiju Krima je odreagovano toliko meko i mlitavo, a sve pod izgovorom da, ali eto, i nama je Rusija važna zbog energenata. Pa vidite, kad vi stavite pitanje par kubnih metara prirodnog gasa ili nafte ispred elementarnih principa na kojima svet mora da postoji, ako misli da opstoji, onda ćete dobiti ovo što ste dobili. Putin je izmislio priču o tome da neće se NATO širiti na istok, jel? Međutim, nije se NATO širio tako što je okupirao bilo koga, nego zato što su zemlje, suverene, samostalne države tražile prijem u NATO. A zašto su tražile? Pa zato što su se osjećale ugroženo od strane Rusije, imperijalne Rusije. Zašto i kako su Finska i Švedska sinonimi za neutralnost na jedanput po hitnom postupku tražile prijem u NATO? Gospodin Čanak, vi ste mi odgovorili oko pitanja Kosova. Jel očekujete da Vučić, da se prepunim na srpski, očekujete li da Vučić će go reši to prašanje ili kakvi odstavki bara on za nego ova faza? Ovako, treba biti svestan da ljudi teško razumeju politiku u Srbiji zbog toga što u Srbiji važe dva pravila koja niko neće da prihvati. Prvo pravilo je ništa nije onako kao što izgleda. A drugo pravilo je ne smeš nikom ništa da veruješ. A to jednostavno stranci neće da... Ja im to uporno govorim 30 godina neće da me slušaju. A situacija je vrlo jednostavna. Pogledajte. Ajde da pogledamo šta se desilo na Kosovu u proteklih par meseci. Jesu bili izbori na severu Kosova? Jesu. Ko je dao ideju ljudima u većinskim srpskim opštinama da ne izađu na izbore? Beograd. Ko je dao ideju? Beograd, tako je. Šta je time postignuto? Pa da gradonačelnici budu Albanci. Je tako? Naravno. I šta smo onda time postigli? A sada priča o zajednici srpskih opština je dalje nego što je ikad bila. Pa će ga priznali će se soglasili Vučić na ovaj dogovor, će ga implementirali ovaj dogovor koji je postignat? Pa ja vam upravo o tome pričam. Da vi kada dođete do toga da sada treba Albanci kao gradonačelnici srpskih opština da prave zajednicu srpskih opština, on time skida sa sebe svaku odgovornost o tome hoće li se to desiti ili neće. Da li me razumete što vam govorim? Znači, rješenje na pomoć tamo nema da ima. Mojem? Rješenje nema da ima su Kosovo. Pa nema. Nema zbog toga što ako se napravi zajednica srpskih opština, to će biti nepodnošljiv udarac za Kurtija. Ako se ne napravi, to je nepodnošljiv udarac za ovoga Vučića. Moram da je prašam, Čeda Jovanović ista pisovna izjava deka kosovsko to prašenje ke se reši taka što to dogovor ke se implementira, no Vučić ke dobije nekakvi kompenzaciji v Makedonija i v Bosna. Pa moram da kažem deka to biše prenesena izjava tuka, no ostavila dosta nejasna kakvi kompenzaciji v Makedoniji i v Bosna bi dobil Vučić odnosno rešavanje to na kosovsko to prašenje. Ja mislim da je Čeda Jovanović to govorio sa teorijskog aspekta, jer praktično je to nemoguće. Praktično je nemoguće iz jednostavnog razloga što popustiti ovoga trenutka bilo kakvoj ideji o promeni granica, to bi značilo u velikoj meri otvoriti pitanje Ukrajine. A Ukrajina opet ne može da opstane ako ne bude se vratila u granice iz 1991. godine. Ako se ne budu oslobodili sve okupirane teritorije. I kada tako pogledate, onda vam je potpuno jasno da je situacija kao spojeni sudovi vezana
za sudbinu rata u Ukrajini, jeste za poraz Kremlja u Ukrajini, kada se to desi, onda će morati da se, kao što velikoruska ambicija će slomiti zube na Ukrajini, tako i velikosrpska ambicija mora slomiti zube na ideji o kompenzaciji gubitka Kosova pripajanjem Republike Srpske ili severnih delova Severne Makedonije. To su nedopustive stvari. Dobro, predpostavljam дека сте свесен дека и Александар Вучич, ова што го говорите, го знае. Која е сиемска ви е таа врска помеѓу него и судбината на Путин, помеѓу ситуацијата во Русија и ситуацијата во Србија, бидејќи мора да се каже дека он прилично успешно, како да кажем, флетува и со Западот и во војна соработка и во веројатно некаква тајна поддршка со муниција за Украина, во инвестициски зафати, тоа го прави вешто и со Кина, се разбира и така натаму. Како мислите дека можеби тој купува време, може би чека да види што ќе се случи ова ваше сценарио нели со разврската во Украина, а потоа и во Москва, а потоа и во Русија, а потоа ќе реши да одбере страна конечно. Куповина времена je stara tehnika u Srbiji. Ta kupovina vremena oko pitanja Kosova traje već 40 godina. Da. 40 godina, čim neki problem se pojavi, odgovor je, a zašto sada to treba o tome pričati, kada eto vidite imamo problem na Kosovu. Pa rešiti problem na Kosovu znači potpuno uništiti čitavu jednu političku školu u Srbiji, koja se na svaki problem vraća na nerešeno pitanje na Kosovu. Pa setite se, početak raspada Jugoslavije je bio još 1981. godine, kada je počela priča o tome da se na Kosovu, zlostavljaju srpske devojčice. Da. Je li tako bilo? Da, vremena Irredente. Tako je, Irredenta, pa onda diferencijacija, setite se, sve sam ja to gledao. I upravo zbog toga ne mogu da nasednem na priču da je to problem. Nije problem, nego jednostavno je to način na koji je najlakše prikrivati svoju nesposobnost da se nešto konstruktivno uradi u Srbiji. I od toga ima korist. Od toga ima korist samo Rusija i lično jedan mali broj pojedinaca u Srbiji koji lično onda mogu da se bogate na osnovu toga što niko ne obraća pažnju na tu činjenicu dok su ljudi zauzeti, velikim problemima. Да сепак да не го подценувате тој свет, бидејќи мислам лесно е да се тумачи, да се толкува дека се опрашање лични интереси, криминал, пари и така натаму. Впечаток од страна е дека има луѓе кои што многу веруваат во таа приказна руска, во таа приказна сеславјанска, во приказната за српскиот свет и така натаму, и дека тоа е еден вирус, една метастаза која веројатно не е само подпрема на 5-10 олигарци околу Вучич и самиот него, кои што од тоа прават веројатно и некакви пари, барем ова што вие го велите. Видите овако, направите другачи наратив на телевизијама и имаćete potpuno drugu situaciju u roku od 6 meseci. Dakle, to je sve iznegovano, kao što je ta atmosfera straha, stalne ugroženosti, potrebe da se brani, u stvari držala Miloševića godinama na vlasti, tako vam sada i ovo, ta stalna ugroženost, stalno je tu neka drama, stalno se nešto, moramo da budemo spremni da živimo pod zemljom jer svi hoće da nas unište. Da idemo korenja. Biće teško, što bi rekao gospodin Vučić, biće teško, biće vrlo teško. Pa naravno, ne, nego će da kaže da će biti lako. Gospodine Čanak, dobro. Jeste poenta. Da, gospodine Čanak. Ali je teško. Gospodine Čanak, s ogled na ova vaša analiza se čini дека имплиците во неа се содржи и прогнозата дека на барем среден рок работите нема да мрднат од ова статус кво. Од друга страна,
Ja ne gledam kako regionot, na primjer, na Zapaden Balkan, što je definiran, će napravi nekakav napredok v integriranje v Evropska unija, v tu pregovarački proces, dokoliko Srbija ostane na ovije poziciji. Kako ja gledati na regionot? Što ke se slučuva sada v ovoj vakov jedan geopolitički kontekst s ova ruska agresija na Ukrajina, koja zapadot ima interes da sepak работите во регионот мрднат од нулта точка. Pa ako smemo istиот контекст да додадам и односот на Бугарија кон Македонија, бидејќи разговараме за регионалните односи. Ja lično mislim da ne treba biti previše pesimista. Zato što to što ovog trenutka ne vidimo rešenje ne znači da ga nema. Zato što ovo nije prirodno stanje. Ovo je nametnuto stanje. Kao što vi ćete danas imati taj miting na kome će biti mnogo ljudi, ali to i dalje ne znači ništa. Jer pazite, ono što miting posle koga sam ja znao da sledi užas je bio na Gazimestanu na 600. godišnjicu ovoga Kosovske bitke, kada je Slobodan Milošević držao svoj onaj čuveni govor. Tada je bilo jasno, jer je milion ljudi došlo dobrovoljno. Znate? Da. A ovdje ćete imati par stotina hiljada ljudi, od kojih je 150.000 došlo organizovano autobusima i tako da je tako da. To nije istina. To je sve pravljenje privida istine. I upravo zbog toga, vi ćete imati sada izbore, ne znam, mi ćemo imati izbore u Srbiji najkasnije polovinom iduće godine. Svašta može da se desi. Mislite? Svašta može da se desi. Kako sa ovakva razjedineta opozicija, kako može svašta da se desi? Mislim da ono što će se desi je da glatko pobedi Vučić i njegovata partija. Ili nekoliko koalicijani partije. Ne bih ja to tako lako odbacivati. Pazite, vi ste sami primetili da jedan broj ljudi iz njegove okoline počinje da se povlači. To, ako je tako u vrhu i u glavnom odboru, zamislite kako je tek dole na terenu. To je jedno. Drugo, ovi mitinzi koje građanski skupovi, kao što će recimo sutra ove što će biti, to su skupovi koji ne imaju direktan politički efekat, ali imaju jako važan socijalni efekat, gde se ljudi oslobađaju straha. Oslobađaju se te anksioznosti da ako kažu svoje mišljenje će im se nešto strašno desiti. Kumulativni efekt. Kumulativni efekt. Apsolutno da. Kumulativni efekt koji će dovesti do toga da nemojte zaboraviti, u Srbiji još uvijek nema ponudu političku da neko kaže ovako, mi smo za uvođenje sankcija Rusiji, reformu službi bezbednosti, mi smo za uvođenje Srbije u NATO po hitnom postupku, mi smo za Evropsku uniju, ulazak u Evropsku uniju i da uradimo sve što možemo i treba da uradimo da bi to bilo brzo. Mi smo za to da se Srbija okrene na zapadu, da Srbija definitivno reši pitanje jednom i zauvek svojih granica prema okolini i sa druge strane da se jednom i zauvek razumemo oko uticaja Srbije na građane srpske nacionalnosti u drugim državama. Oni su državljani drugih država i oni kao državljani drugih država u tim državama treba i mora da ostvaruju svoja prava kao građani tih država. Tu jeste glavna prevara, što se stalno insistira na tome da u stvari ne postoje građani, nego postoje nacionalne grupacije i sad pošto je Srbija država srpskog naroda, ona treba da brine o srpskom narodu gde god on živeo. Srpski svet. Brine o srpskom narodu u Čikagu, nego je našla da to radi u okolini, podrivajući stabilnost okolnih država. Pa da li u ovaj moment vo Srbiji, gospodine Čanak, ima šansi da proizvede opozicijski blok koji će napravi ova ponuda za koja vi govorite? Sigurno će proizvesti. Sigurno. To uopšte nije pitanje. Sigurno će proizvesti, ali
ja ne očekujem da će taj blok odmah pobediti, ali on mora da se definiše, profiliše i da bude tu kao deo političke ponude. Ono što je urađeno u proteklih 10-12 godina je da je kompletna građanska i prozapadna opcija taktično toliko ispljuvana i ogađena kod ljudi putem medija, da jednostavno su svi tragovi takvog organizovanja već ljudima u podsvest gurnuti da su, ne znam, užasno izdajnički ovakvi onakvi. Međutim, danas, kada se već vidi do koje mere je sve ovo došlo, mislim da će se u jednom trenutku otkačiti od svega toga i pojaviti ljudi koji će reći, pa dobro, ako hoćete da se, ako smo izdajnici, onda smo izdajnici. Jer ako je izdaja voditi ljude u bolje uslove života, voditi ljude u bolji i kvalitetniji život, a udaljavati ih od azijatskih imperijalnih terorističkih država kao što je Rusija, onda evo, ja sam spreman da budem takav izdajnik. U toj kontekst, kako go procenujete, kako ga ocenujete, odnosite među Vučić i Dodik? Bidiće ako ova scenarija ode ovaka, što tek na vreme i tako na tomu, možda ova eskalacija u Bosna, bidići na Dodik ova scenarija sekako nema odgovara. A da ne kažem da mi na gospodinu Putinu ne odgovara. Vučića i Dodika je u jednoj važnoj stvari. Dodik radi za Putina, a Vučić se boji Putina. Bitna razlika. Bitna razlika. Zato što Dodik jednostavno ode u Kremlj i dobije informacije, instrukcije i on je zato toliko bahat, jer misli da, evo Bože moj, dok je Rusija njemu za leđima, njemu ne može niko ništa. A s druge strane Vučić, znajući da ako Evropa povuče svoje investicije, ako iz Srbije, Srbija će da bankrotira u najkraćem periodu i on zna šta će to da znači i za njega i za čitavo njegovo okruženje. I on se boji Putina, bukvalno kupujući oružje od Putina, on mu plaća reket. Jer mislim, kakvi su to avioni? On kupi avione koje mu onda dostave vozom. Da. Čekaj, mislim, Srbija je jedina zemlja na svetu koja ima šinske nosače aviona, mislim, kako bih vam rekao, to je nesmešno. Bilići, moramo da go privedujemo razgovorat kraj, gospodina Čanak. Ne napravite jedan komentar za bugarsko-makedonske odnose. I kako gledate ta vaša perspektiva od Srbija i ova sve što se slučuva na Balkanu, na ova situacija u Makedoniji? Ja lično mislim da Makedonija upravo zato što je na izgled imala najmanje šanse da opstane od svih bivših jugoslovenskih republika, ima najbolje šanse se izvuče iz čitavog ovoga haosa, zato što je otvorena za civilizacijska rešenja. I to je upravo ono što mene hrabri kada je Severna Makedonija u pitanju. A što se tiče Srbije, ja lično mislim da sa padom Putina će se otvoriti mnoge mogućnosti da se Srbija demokratizuje i ja navijam da se to desi. A umereni sam pesimista, obzirom da to nikad još do sad nije uspelo. Nenad Čanak, hvala mnogo za ovaj bistepen razgovor, vi благодарimo od Skopje. Će se čujemo do следната прилика кога ќе има веројатно некоја битна промена, барем според ова што вие го говорите, тоа треба да се очекува во некоја доградба. Добро да се слушате. Ја сум вам на располагању, ви кад год ме зовете, tu sam. Vi благодариме, господин Чанак, за разговорот. Сето добро. Добро, зашто тука завршуваме, а? Тука завршуваме за денеска, па одиме следната недела со две нови изданија и повторно ќе имаме атрактивен гостин како го Не го најавуваме или го најавуваме? Не го најавуваме, бидејќи додека не го снимиме, не можете да најавуваме. Океј, благодариме за вниманието. Тоа е тоа.